Bifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Munyemerere tuganire kuri inkuru nziza itugezeho muri aka kanya hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mabwire ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku mushinga wose w'amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu, intambwe ikomeye ibanziriza gusinya amasezerano. Intambwe yatewe ku wa karindwi Ugushyingo 2025 ubwo intumwa z'ibihugu byombi iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Qatar, Togo n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe zahuriraga i Washington DC. Inama yari igamije gusuzuma intambwe imaze guterwa nyuma y'aho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiranye amasezerano y'amahoro tariki 27 Kamena 2025. Imbogamizi zihari. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko umuhango wo gusinya ku mushinga w'aya masezerano wakurikiwe n'umujyanama ushinzwe ibikorwa bya politike Alson Huka ndetse n'umujyanama Perezida Donald Trump umufatanye na Afurika Masad Boulos. Ingingo zigize umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu zirimo ubufatanye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse kandi kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya gatatu, ubufatanye mu bucuruzi, kubaka ibikorwa remezo byo ku mipaka, guteza imbere urwego rw'ubuzima ndetse no kubungabunga pariki. Iyi minisiteri yasobanuye ko aya masezerano nashyirwaho umukono azafasha u Rwanda na RDC gutera imbere mu bukungu, areme amahirwe y'ishoramari, Abanyarwanda n'Abanyekongo babonemo inyungu zitaziguye kandi amahoro aboneke mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda na RDC. Nk'uko ibitangaje, umusaruro w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu uzashingira ku ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba z'umutekano zirimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mitwe iwushamikiyeho ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ku ngamba z'umutekano, abitabiriye inama bagaragaje ko kuzishyira mu bikorwa bitari kwihuta, bemeranya ko imbaraga zikwiye kongerwa hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington DC. U Rwanda na RDC n'abahuza bagaragaje ko ibitero bya politike cyangwa se amagambo y'ibishotoranyi bishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, bityo ko impande zombi zikwiye kubyirinda. Umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu wari gushyirwaho umukono tariki ya 3 Ukwakira 2025, ariko icyo gihe Perezida wa RDC yarabyanze, agaragaza ko ingingo zirebana n'umutekano zigomba kubanza kubahirizwa. Kuba RDC yemerewe gusinya kuri uyu mushinga ni ikimenyetso cy'uko amasezerano y'ubufatanye mu bukungu ashobora gusinywa vuba nk'uko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abyifuza mu bihe bitambutse. Reka mu makuru kandi mabwire ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciye amarenga ko amasezerano y'amahoro ya nyuma y'igihugu cye n'u Rwanda azasinywa mu minsi iri imbere. Mu kiganiro yagiranye n'Abanyekongo baba muri Brazil ku itariki ya 7 Ugushyingo 2025, Perezida Felix Tshisekedi yagaragaje ko aya masezerano azapfundikira ibiganiro bihuza u Rwanda na RDC n'ibihuza leta ya RDC n'ihuriro rya AFC M23. Felix Tshisekedi yagize ati, nishimiye kumenyesha ko ibiganiro bya Doha na Washington bizagira iherezo ryiza mu minsi iri imbere. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaje ko amasezerano y'ubufatanye mu bukungu ariyo ya nyuma u Rwanda na RDC bizagirana, kandi umuhango wo kuyasinya uzitabirwa na Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi. Amerika yifuza ko aya masezerano yitezweho gufasha akarere kugira amahoro n'iterambere rirambye yazasinywa mu gihe leta ya RDC yazaba yaramaze kugirana na AFC M23 amasezerano y'amahoro bifashijwemo na leta ya Qatar iyobora ibiganiro bihuriza Doha. Felix Tshisekedi yabwiye Abanyekongo ko ibiro bya Perezida wa Amerika White House bizohereza ubutumire kugira ngo ibi bihugu bijye gusinya aya masezerano ya nyuma. Ati, mu minsi iri imbere White House izatworohereza ubutumire kugira ngo rero dusinye amasezerano y'amahoro. Ku itariki ya 7 Ugushyingo, u Rwanda na RDC byashyize umukono ku mushinga wose w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Amerika yatangaje ko ari intambwe ikomeye cyane iganisha ku isinywa ry'aya masezerano nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Reka amakuru yacu nyasoreze kuri inkuru mabwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi ashaka ko agirira uruzinduko mu gihugu cye mu gihe impande zombi ziri mu biganiro byo gushaka kumvikana ku masezerano y'ubucuruzi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri White House ku wa 4, Bwana Trump yavuze ko ibiganiro bya Modi biri kugenda neza cyane, anemeza ko Ubuhinde bwahagaritse cyangwa se bugabanya cyane kugura peteroli mu Burusiya. Ati, mu by'ukuri yahagaritse cyane kugurira ibikomoka kuri peteroli mu Burusiya, ni inshuti yanjye ndetse turavugana. Minisitiri w'Intebe Narendra Modi ni umugabo ukomeye, inshuti yanjye, kandi ashaka ko njya mu Buhinde, tuzabibonera igihe nzajyayo.
Ibiganiro by'ubucuruzi hagati y'Amerika n'Ubuhinde byigeze guhagarara mu ntangiriro z'uyu mwaka nubwo New Delhi yatangaje kwemera bimwe mu bisabwa na Washington birimo gufungura isoko ryabwo ry'ubuhinzi n'amata ku bicuruzwa bituruka muri Amerika. Nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho imisoro ingana 50% ku bicuruzwa bituruka mu Buhinde, harimo 25% nk'igihano ko gukomeza kugura peteroli mu Burusiya. Mu cyumweru gishize Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhinde yasubije ibyo Trump yari yavuze ko Ubuhinde bwahagaritse kugura peteroli y'Uburusiya, ishimangira ko ibyemezo by'Ubuhinde ku bijyanye n'ingufu bishingiye ku nyungu z'igihugu ndetse no ku mibereho myiza y'abaturage aho kuba ibisubizo bituruka ku gitutu cy'amahanga. Bwana Trump yarateganyijwe kujya i New Delhi mu nama ya CAD ihuriro rigizwe n'Ubuhinde, Amerika, Ubuyapani na Australia, risanzwe rero rifatwa nk'uburyo bwo guhangana n'ijambo ry'Ubushinwa mu karere. Ariko nk'uko The New York Times yabitangaje muri Kanama, uru ruzinduko rwasubitswe nyuma y'uko Amerika yongeyeho imisoro mishya ku bicuruzwa by'Ubuhinde. Reka mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira byiza, mukomeze murebe mukobwa kuri ryanditse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa, mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru n'ibiganiro byacu bigiye bitabagera ako kanya. Mukomeze rero mugire byiza, mushobora gukomeza kunogerwa na gahunda n'amakuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho.